kuler tako da kabel s ventilatora ide na taj pin. Jednostavno kako se instalira. Stavimo, ovo je mehanizam, stavimo jednostavno kuler na procesor. Evo ga, stavili smo, sad moramo ove tu ručkice poravnati da uhvate plastiku na kuleru. Evo, s ove strane uhvatila ručica, s ove druge će sad, samo da malo pritisnem. Evo ga, samo malo mi treba. Evo, oba dvije ručice su uhvatile i sad samo uzmete u polugicu na drugoj strani, ne znam kako vidite. Nadam se da vidite polugicu. Jednostavno je, ali ovdje mi je ispao tu rukica. Jednostavno je spustite prema dolje i ona drži procesor. Sad možete matičnu ploču držati pomoću hladnjaka i nemate nikakve opasnosti od elektrostatičkog elektriciteta. Nakon što ste stavili kuler i prikrčili ga, uzmite tu konektor od ventilatora na kuleru i spojite ga na CPU fan konektor. Jednostavno ima dva zareza tako da ga možete samo spojiti na jedan način. Evo, on je spojen. I sad jedno što možemo još instalirati na matičnu ploču je memorija radna. Ona se instalira u ove tu slotove. Sada ću krenuti, možda ćete ovako bolje vidjeti. Evo, ona se instalira. Samo da malo ploču udaljim. Ne znam kako vidite, nadam se da dobro. Evo, sad bi trebalo vidjeti ovako. Ali ja ću sad pogledati na kamer kako to izgleda. Da, dobro vidi se. Jednostavno, ovdje vam piše A1, B1, ne znam da li vidite, sad bi trebali vidjeti. I jednostavno, ako koristite jednu pločicu memorije, stavite je u A1. Da, ja sad koristim pločicu jednu i sada samo trebate orijentirati po ovom zarezu i pločicu držite što moguće pri krajevima zbog elektriciteta. Jednostavno orijentirajte se po ploči, vidite da ovako ne može ići. Jednostavno okrenite memoriju i stavite je u slot. Nakon što ste stavili, samo sa strana jedne pritisnete pa sa druge i instalirali ste vašu memoriju. Evo, kao što vidite, to ne može više nikuda ići, memorija je u mjestu. Eto ga. I matična ploča je spremna za instalaciju u kućište. Prije instalacije matične ploče u kućište valja još instalirati IO Shield, kako Englezi kažu. Znači, to mi je ovaj panel koji dođe tu, kroz kojega se vide portovi, naravno, i kako se orijentirati, kako njega staviti. Miš i tipkovnica vam moraju biti gore, znači prema gore, a audio ili zvuk mora biti prema dolje. Tako, evo ovdje vidite audio, PS2 miš, PS2 tipkovnica. Jednostavno uzmete taj IO Shield i jednostavno stavite ga i gurate da sjedne u mjesto, jer ovo vam je jedna od bitnijih stvari koju ne smijete nikako da zaboravite. Evo ga, to je sjelo. Ovdje malo još fali. Evo ga, samo malo. Evo ga, sad je to sjelo kad čujete ovakav klik. Instalirali smo ovaj zadnji dio za matičnu ploču i sada moramo krenuti kameru da vidite bolje što sad trebamo. Sada moramo instalirati odstojnike u kućište. Odstojnici izgledaju ovako, ili na engleskom standoffs. Evo, ne znam hoće li kamera fokusirati, oni tako izgledaju. Jednostavno, kako se orijentirati, to jest kako da njih stavite. Jednostavno možete uzeti
matičnu ploču što ću uzeti ja. Evo ga. Sad je držim tu i jednostavno maknem ovaj kabel i ploču polako stavljajte na ugao i gledajte gdje vam trebaju. Znači meni treba tu, 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 tu. Evo sad ću ja izvaditi ploču i staviti je po strani. Instalirati standoffs ili odstojnike. Jednostavno njih nemojte nikako previše stegnuti, jer ako ih previše stegnete uništit ćete utr, tako da samo ovako rukom stegnite koliko možete. I sad idete redom, znači meni su trebalo ovdje dva. Eto ga. Tu. Dva. Ovdje dva, koliko se sjećam, to ćemo provjeriti lako. Evo ga, tu dva. Ovdje. Samo malo. Da ovdje još instaliram. Evo i ovdje je ušao. Evo sam provjerim. I još koliko se sjećam ovdje. Ali ako se i zabunite, to jest pogrište, nije nikakav problem, samo izbijete, to jest ne izbijete nego odšarafite, stavite ponovno, nije neki problem. Ali nikako nemojte se zeznuti da ne provjerite koliko imate rupa i poslije da na primjer imate matičnu koja obuhvaća ovaj tu cijeli dio. Na primjer ovdje nema rupu za šarafiti i ostavite ovako tu odstojnik, upalite kompjuter, uništite matičnu ploču. Zato pazite na ovo je vrlo bitno. Evo još je ostao ovaj tu jedan standoff, odstojnik na našem kako hoćete. Evo ga i on je zašarafljen. Evo, još ćemo provjeriti rukom. Mada možete koristiti 5 mm soket, utr za ovo pa zašarafiti. I sada ću uzeti matičnu ploču, provjeriti je li to. Evo ga, ovo mora ići pod kut tu zbog hard diska. Evo ga. Sada ćemo gurnuti ove portove i vidite je li to. Evo ga. Sada ću vam reći, možda ne vidite, ovdje. Otišla mi je malo kamera, morat ću je podignuti, samo malo da to riješimo. Ovdje tu, gdje mi je prst, tu vidim odstojnik. Ovdje vidim. Tu vidim, ali ovdje sam zeznuo za jedno mjesto, tako da moram izvući matičnu ploču. Evo ga, ovaj tu sam zeznuo, to ću odmah popraviti, ovaj treba ići dolje. Za jedan nivo, ne znam da li sad ovo vidite, niste vidjeli. Znači sad samo da kameru spustim. Znači ovaj tu odstojnik je bio ovdje, a matična ploča ima ovdje rupu, tako da sam i to popravio. I sad moram matičnu staviti pod kutem. Jednostavno, evo je da maknem ove kablove. Oni ne kvare sve. To je puno zauzimaj prostora. Evo ga. Sad vidim tu, ne znam, sigurno ne vidite, ali krenut ću od početka. Vidim ovdje kod memorije jedan standoff, odstojnik kako hoćete. Ovdje kod ovog 4-pinskog napajanja. Vidim ovdje na kraju memorije. Vidim ovdje kod PCI slota, PCI Express. Vidim ispod PCI Express slota. To je ovdje i vidim ovdje tu. I sad mogu uzeti šarafe za matičnu ploču i zašarafiti je. Šarafi za matičnu ploču izgledaju ovako. Ne znam stvarno kako kamera fokusira. Oni ovako izgledaju. I naravno uzmemo naš ručni odvijač i jednostavno idite rupu po rupu zašarafite. Evo ga. Idite u križ kao što sam rekao.
Znači sad sam zašarafio ovu, sad ću obrnuto, to jest sad ću drugi ćošak staviti, kut kako hoćete. Evo sad imam ovdje, ne znam vidite li, nadam se da vidite. Evo ga, ovdje moram malo pogurati matično, nije problem. Evo ga, to je zašarafljen, kao što sam rekao malo više nego normalno, skroz malo više.